tu le ngai thatu te in CBI-in chibai vekule tunchuma chuan fa ten airport kan nei chun lengpui airport chung chang thu buai kan ngai to hole don ani ZPM chuan loke yukta a case lian tak tak pathum te chu CBI chhui tir turin ngen na an siama chungzinga pakhat ro poile skywalk chung chang chu nimin lam khan a chui zaw na video kan ron ti chhuak to ani ZPM Legal Department how to the chuan Mizoram Lok Ayukta Act 2014 a chuan corruption thu boy te chu chui tura Lok Ayukta in order a chwa changa tharuk chunga zo tura ti ani a anzo man lawani chuan thlathum ai rei lo hun pek bel thai ani thu asoya heng thu boy pathum te hi chui tura order chwa changa tharuk aral to hloma wangle zoram mi puiten an be se angen mu theinan heng thu boy te hi CBI ne na hlan turin an nge na ni MLC number 42 of 2022 mismanagement in the renovation works of Lengpui Airport chu NGO pakhat Mizoram First State chuan ni sompali thathum sang ni somni pani khan Lok Ayukta a hian complain an thelu to bokani heta po hian investigation result mumal vo in thleng hian ala omlawa mi puisum tam tak ching penna ninge langte hi CBI chuiti randu thu antar langani CBI ne na refer to hian consent pek angai ani puin ZPM kai shwai Mizoram sarkar chuan consent po hi apek ngal nge arin oma chuwang chuan Mizoram a eruk na a re theina turle kanramin ma ason na tura kongpoi mo takani wangin heng corruption case serious tak tak pathum te hi CBI kota hlan turin Mizoram Lok Ayukta a hian ZPM General Headquarter Legal Department chuan ngen na a thelu tani ti in ZPM page lama tarlan ani a puwanlal siama hi ZPM Legal Department Secretary ten an troi o mani ole ZPM sarkar chu kan sha cheu angin la sarkar ngai ve lo le thlainga moza chau le sarkar ani a heng thu chang hian hun ma salama CBI General Consent pek chung changa boina neu le zo na lian tak om kan CMN CBI kan kaulu tanga General Consent kan pe anga min ron boy ngai lawang alo ti chu kan sarkarin CBI General Consent a pek dana state sarkar ron ange kherzia chu ZPM lam nge tun thu boy chung changa sarkarin consent chui phalna an pek nge an rin thu an soi hian ati chiang mai ome helam topic chu kan lu chil turani lawa wangin kan topic lam kan hoyanga an soi ang takle kan du thu samin CBI te consent pek ni lo ma se ZPM lam hian sarkar kal to te ki nok thian fai turin lo an nei don lo te po ani ma na le lo turan nei miaw lawa bo chiat la soi turan la nei manglo po ani theye engpo ni se kai ni lam neutral clear na atang chuan adik chudik diklo tile top maila sarkar to anni emo sarkar me ke mo po ni se dikna kan chan ber zelanga kan thlasik mau po puile phong mai don ani MNF Hunlai 2022 Khan Khatila ya Paul Dingthar Mizoram First in ti te chuan Lok Ayukta azwal Kavin Khati Hunlai kan CM Puzoram thanga chu audit le finance lam mi thiam te chuitir turin ngen na an siam nya maya keni channel pon kan puang nge a Mizoram First Movement chuan PWD chang tu Chief Minister Puzoram thanga chu athunei na mangkholo le chung khatlei na du sak u chwa ka puin India dan pui article 14 abo chhiata wangte General Financial Rules GFR 2017 na rule 162 na le Vigilance Commission thu chwa sang te abo chhiata wangin Prevention of Corruption Act 1988 nuaya thu boy siam sakne turangen na Lok Ayukta a hian kan thlenani anti Lengpui Airport ti changtlun na tho hi zoram chanale KR Construction Kamrul Islam Laskar te na restricted tender manga pek ani thu tar langin MFM chuan he restricted tender man ani dana hian danbo chiat na om nge ni in kan sia anti a General Financial Rules 2017 le The Mizoram Public Procurement Rules 2020 na soidan chuan chengnoi somni pangachin chung lama restricted tender kautur chuan chan mumal tak tur ani thu an soyani ahun lai hian Mizoram First Pol te chuan chipchiar taka soin contract tho dan diklo thlengin antar langa Mizoram First Movement chuan restricted tender kautura chan mumal tak angai tur te chu tumreng emo shiat lok lawa thil man mo thlak tak tho a chulin apa ngai tender ko aya insen so tam chuang lo tur ani in thil lei tur ani chuan a supply tu tur local na tur shiat chan sa le anni bak ti thei tur dang anom lovin ani
tin restricted tender man ani don chuan man nge atru chan chiang takin ziak om tur ani a restricted tender chang turin mi pathum ai tam anom ngei tur ani bok hetiang ani lai hian lengpui airport ti changtlun na atan restricted tender chang turin mi pathum chau ko som anni a PWD lam chuan a hna hi mina zong tho theilo man robik ngai specialized equipment le tho zo thoi ngai ani wanga restricted tender mang angin anin soi lengpui airport a hian ni khata thona pathum bak atum ngai lawa passenger zasari tanga zakwa vel chawin an mangtlang pui boka chei thathi aman mo thak em na tur omlo contractor thlan tak zoram chanale KR construction te hian man rua emo kholbik an nei ti chian na engma mu tur omlo hei hi airport ta an na tho lai an zo ma achima changpo in achiang hle ti in report an lo siamani MFM chuan dan bo chiat na le dan pal zama mi mai eng po za lava indo sakna uchuak nepotism chu Mizoram le nam za lo na ani wangin an do dal thu an tar langa hetiang thil ti hi Mizo nam tan thil za thlak le tlom thlak takani wangin Mizo te za om na hum hima dan ro rel na tung ding le turin le dan pal zam na le corruption do turin zo fa te zong asomani atie MFM a hian president chu lalnun moya chuangau IAS retired ni in try to dang te chu vice president lalnun kunga sailo le vanram chuangi general secretary Dr. Rohming Moite anni ole heng thu bai te hi thu bai omsa rengalom ti in michen khatinan soya lok ayukta te po investigation wings an ne thatlo wangin an chak tok lo thu kan lo pang to china ni kha kan sarkar berin CBI te general consent ta petaboka CBI chhuitir mia maila chhuitir phalbik le phallo bik po nei heklawila zoram nuam kan siam chhomeyang ti rin na te po alian hle Mizoram first ten an ngei poimo contract dan tiklawa in tho tir hi sarkar masa ate khan alwar hle a party mi te du saknan tak rem lavin kan mang chena ni kha dan lo kha dan ve reng emo kan ti to china chuan kan kal dan kha alo nu bat hle ti asya theimai ome sarkar thar kan neya anni pon ching chunzom lo se adu om hle contract diklo thok tu pukam ru le te po hi CBI hian ron chui se a phena om mishing kan sha chak te po phi chuak 5 kila avaro puidon lok ayukta po hian CBI a hlan nge se kan state sarkar po in chui phalna consent penge se alom om ngotang heti lai hian eruk na chungchanga mishing hing lo lang le thin hi hanlam ri kan nuam lo thin khop maya amero chu breaking news kal lai te ani wangin kan lam ri lo theilo ani ti mi puiten min sha thiam pui turin kan nge ni se airport cute ber siam kan tumek mase touristen an mu cho ke ve hlei theilo achanga chimle rupa achanga jinve wak bungrunor na turte mystery thilnor nana lo man tak mai changte kan nei ani khatiro o he khis thelu tu Mizoram first ten dikloni an shiat an tarlan hi angai ngain in ngai thle photte ang lengpui airport che chat na tho me khi PWD project division chin waya contractor pani Puzoram chana electric veng aizol le KR construction pukam rula changte aming diktak kamrul Islam Laskar Trumpui aizolten anthokani lengpui airport che chatna tho mekhi funding source strong pani special central assistance SCA funding le Northeast Special Infrastructure Development Scheme NESIDS funding atanga tho ani a Puzoram chana hian SCA funding noya na chang artworks dismantling item PCC works RCC works, brick walling, plastering, tile flooring, ceiling and paneling with SEO board, painting, railing, stainless steel with defend glass, door and windows fittings, temporary laminated board partition, roof treatment, sanitary fittings and subsurface cable channel, siam nate athoka. Project amount hi cheng vaibel chesom pali noi somli le pakwa sing sari sangli zakwa somni pasari ani Puzoram chalan na hi special assistance fund achanga thoni in ni somni paruk thani sang ni somni pakhat khan work order pek ani thu RTI chana achangin chiatani KR construction kamlova changte kamrul Islam Laskar hian NESIDS funding noya na shang construction of elevated road construction of departure ramp extension of baggage makeup area SITC of MRV VRF
centralized air conditioners, internal electrifications of terminal building, underground cable for first floor conveyor belts siam na te antoka hemi changa project amount hi cheng vai bel che som pakwa le nuai som nga pakwa ani care construction hian April ni somni pakhat sang ni somni pakhat khan airport tua zol nor fai na anthok chana hemi ne chang hian ngor takin elevated road sakna hi anthok chawa atho na rete ro agreement om lo wangin motur a om lo ani Lengpui airport na ta na restricted tender ka ule work order hi ni somni pakwa thakwa sang ni somni pakhat khan improvement upgradation of operational non-operational facilities of Lengpui airport elevated road with connected component of terminal building a pek chwa chawani a pukam lawa KR construction hian work order nei lovin thanga vel na athok man ti nani thil swal lian tak pani pakhat na contractor thandana indu sak uchuak na nepotism Lengpui airport na in pek dan hian kalphung pa ngai tam tak abo chiani hetiang thalian tham contractor ten na tho hlut zong bel khom hi vaibel che som thum chuang ani hetiang work order omlawa contractor in thanga vel zet alo thok hi thil makani a work order omlawa sum tam tak sen na kalpui hi kalphung pa ngai ani lawa hetiang khopan halian hi restricted tender mangin amma alo thoksa chuan amutange ya contractor pakhat jok po PWD chang tu minister wale wangani bok hetianga mi mai eng po za lawa dan palzama indu sak uchuak ne hi ramti chetu ani a hetianga nalian tham restricted tender manga inpek po hi dan mau samna ani a hetiang kalphung hi chhun pachanga insuamna daylight robbery ti ila aswal tam lawang mi zong mu le shia ta hetiang khopa indu sakna uchuak nepotism hi Mizoram le namza lo na ani pani na Lengpui airport che thatna slap chim criminal negligence Lengpui airport che thatna na tho mek laya chim hi thil dang wang nilavin contractorin ani tur angina thoklauti na ani hetiang na tho chia hi manro man tur dik tak le manza tur bituk sa ti manglavin lep tam theang bera an nei then turin a quality chezok le manra po atlem theang ber an man wang ani fo china na tho quality chetak tak awangin kanram roadling tur infrastructure te chu fur khat po dei lo alo om fo to china Lengpui airport na tho phei chu fur khat chu soi lo na tho zo ma in achimani hei hi thilrun thak takani he contract na thok tu hian anwaya na thok tu le midang te nun na ata na hlo om thei ngai poimo lawa a cheber thleng thei din huna da awangte ana ani tur ang taka tha a thok lo te hi criminal negligence nwaya dan bo chiat na lian takani a hetiang a thlen na konga mo phurma saber tu contract pe tu ani na angin PWD chang tu chief minister hian mo alangei bok turani hetiang na tho hi Mizoram ta na routling nu chia tum na ril ru omlo Mizoram first thinlung pulawa na tho ani awangin zofa te tan a huat thale em a Mizoram le nampoi an khoyani Mizoram le namlaka hetiang thil diklo ti tu te hian anti diklo mo an phur nge theina turin malak tum ani a he thil diklo hotu le kan malak na min thlop tu te zongin in signature mangin min thlop na lan tir turin kan somin kan nge na cheu ti in frank takin Mizoram first movement te hian thu anron chho ani ZPM in case hi vung taka CBI chhui tir antum ta ka chuan angai nom chaudona zo te chu thi or tir antum ta te po a anga amai ro chu isu siam nan mai political party advantage mai maya atham ral le si chuan neutral mi puite bok hian kan tem le dona ni maya tunhaya pokan airport hi thom chat mek zelani a tuna chon ZPM sarkarin state project monitoring committee secretary tura anruat arim lo na awanga ban le tak purwa ta sailavin tuna kan airport din mundik tak ami mal thnem ngai na a mun nge ya azufana azu monitor na a azia chwa chu ngai thla ela apo sangai ngain kan da e monitoring committee om to lo nu a lozuk monitor vele ngot chu avan over thak e in lo ti mai theya ma se han kalrem chan ta ka chuan thisena alo bet ve tlat to te po anyange report claim kan pe ve shim shimange lungti pakhatin sawa panni ka vom thla ani ber mai chu he airport che chat mek hi michin khat chuan chu lo le poisa tam tak se na mai ti anom ni inalanga nima sira siam zo ani meu chuan alo ni mo kan ti tur thil tam tak in phum ro auma chung chu tlem kan thai lang vele mai ange
PWD hi contractor first class experience nei thatak pek chu ni phai se chuan airport cute bear an siam thei tak takin nania karin le zwal tak ni kamrula building saka phai chuan experience po la nei mi alo khan he na hi athok miau mai si a ain kultu te po an ha hle angai ani system dik taka contract na in pek te kha lo ni phai sela chuan tuna hian cute taka siam zo po ani to nge arin om Manipur boy nu achang hian kan airport hi alun le zwala flight tom lai chuan na tho thei si lawa tlai lamdar li nuwa te na tho tran thei chau ani tlang puya tuna chuan zana thlei war deuh tho ten na an thok tlang puya ni kachan pashwai vela chuan PWD kha min han fak thiam khopa contractor ni lo po contractor chataka in chwa thei don ani hi contractor na tho ai ma in departmental work emoti mai po awal zok don ani hi te atilwama keila pek chuan political boss political will chatak noya in enkol train chu ni pheila chuan namdang ring lo mi te en ton tur hi chuan kanom thei chiang renga sin kan lo ti venga ta tuna NHIDCL kong siam na zongzong te po hi kan du lo chungin Mizoram PWD noya omro se antinge nge ang ti kan soite chu a oi hle ti amela po ka mu the ni official kanilo ti shethiam takin le karil tram sia shethiam ni om takin pudwa ta MPS officer chuan chaw artui chip chuan minlo khilaya alom om dang dai hle mai kan airport hi architect Deepaka design ani a tuna chei thatle me khi chu Mizoram Sarkar PWD noya chief architect how design value lewani a building plan area le volume tilian mi chuang si lovin adon lok zong alet fia tamin an design chuaka kan pu ber XCM thuak po tam tak awmin arin oma an fak om ati lo theilo ani sumo mishing somvel phur thei kha alen zong tidanglam chuang mi alovin mishing somthum vel phur thei tura siam chhoang ani bere table a hian detail chu a oma soivek lo maila mizo thuak hi vai ho thuak ain ani plo ti ero asiat soisial tu chen khatten achung hniam lutuka an soipo international standard alani thobok terminal building original design chong khat chau kha chong hnia achhuaka passenger po alet fe ado zo theidon ta ani arrival tan ground floor man ani anga departure tan first floor man ani thungang tuna check-in launcha mi zani somkwa pakwa ti thei hi athara chuan mi sang kha zathum paruk ati thei to ang tuna departure launcha mi zali somruk om thei hi athara chuan mi sang kha zathum somli pali om theyang tuna arrival launcha mi zali somni pasari ti thei hi athara chuan sang kha zanhi somni pasari ati thei bokang heng zong te awang hian he airport hi cute lo thei ani lo ti in aron zia kani ole ZPM lamin CBI chhui tir tura anti hi amal malin chui zawna kan ron neya pani kan chui zaw ta a pakhat kan laba ke kan video te min lo hlut saka like min lo pe cheu turin kan som che u ni